إبراهيم خليل الله إسماعيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته amnan wanje nakwachira on program ite nyamronje program yo Islam live aha on TV studios amtebe kan sankarisho and hawasali musa kandirizo banyinemu Amirat Mariam Nakamia akandi ni Amirat wa Abubakar Mosque aha omurimbara nakwachira atora bantu salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kana wenyinemu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kana wenyinemu Hajat Hawa Lukanga kuruga hare Masjid Abubakar nakwachira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bitire kama nzemba tanjire mwena abaruga kusali juma kampa mingu yabatambura kuronje mnonga abaruire nshasha nimwe kandi abaferanti jango inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bitire zoba nebiro 17 okwezi kwa sufur ningashi okwa kabiri omwaka 2008 akurugira aha kalenda y'Islam kandi ekijongeri zoba nebiro 31 okwezi kwa mushanjo omwaka 2026 yes so ntule nimbagambira mazima rukimwe cyona Qur'an kakigambaho hamwe na hadith hazeri zoba naenda tureba kigamo ekikwatiyana no kutina Allah subhanahu wa ta'ala namnonga tutakatandikire harakeshongora kakara haho nimakweta ya Allah aza wakeshongire ni omurangira sona ngwe nikakwata naje na topic yito yerizo yes okutina Allah subhanahu wa ta'ala na no kwikiriza ngo urikimwe cyone kiri kubaho urikimwe cyona mbweno Allah niwe mugabirizi wa buri kimwe yes nuko muramugwito gwerizoba so basa okutega amatuna namisho mazima kandi obase kugira ekiwaiga ninga sheki twakwizusia on program inteji nyamuronje reka tandike na Amirat Mariam Nakamia ashobore Amirat banzo turabire mukachi nonga Allah nuha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ansoko kutendeleza ko Allah w'ekitiibwa n'ensali anombaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ebyengira n'emirembe bigendere nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam amanya n'eddoboozi Hajat Nakamia Mariam omukyala akulira abakyala wano ku Abubakar Mosque kyala akulira ebibiina bwe twamala ne twegatta omukyala ne twegatta mu Western Region nga tutambuza Qur'an ne bannondo kubanga nze abakulira Western Region era nga ate nze omukyala akulira ekitongole kya agenda akulidde abakyala ekitongole ekyo kiyitibwa Kuba Hajj and Umrah Services kikulirwa Mwami Tawiru Tawiru balige yanze ngenda nga wabakyala insha Allah etutwala abantu emaka mu hijja ne mu umrah era tugenda gena mu guno omwezi ogujja Allah baba tusasidde batugula insha Allah hazamanya turiyo mu runyankore lwenza kurugamba konkano Ruganda rwanga ruraba ekirayango mu Ruganda omunyankore niza kuteko mu Ruganda okubanya mango byona n'endimi nebuza kusola so tugambira hari hanshonga ya Allah subhanahu okutina Allah okutina ruhanga nokuhango omunsomo oba munsi muno tewali buyinza oba muntu asobola kugamba nti nze ngabirira omuntu wena kubasa kugira ngo ninye kugabirira abantu ninye nyo n'obugabi ninye ndakwechi ni uruhango naye maririra tayine ho wakugira ngo nindabo muri ogu nkwereza we naye maririra wakireba ko kumanya ekintu ekyo okuheza kumanya ruhanga ngwaye n'obugabe bwe ayina amanige ayine buri kimwe otebenkera omutima gwawurire wabaje ombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatwegesa edua akatwegesa enshaba kogenze enshabe je yatwegise ko keza kumanya eduwejo nohura watebenkera omirimo yawe umanya ngo buri kimwe cyona har hasheme kuba nampa ngo umuntu okuyakugira korazo wananka akakweche kintu ukakiteka aha noza kufuna iki taro wallahi ko keza kumanya eduwejo umanya ngo ruhango bushobozi bonani wakoretse wabwire
obari mu business yawe wasitama wakora zabura umanya ngo ruhangezo tiyakora ki tiyazuka taruho mbasa kuba mwena mutire henyanya ogu mutahi wawe aguze kandi mukushana narisi ezawe ziri nonje na munonga okukirezeye ruhanga ngo yamaha wena abatine bushoborozi wallahi ruhanga naba muhiri yamuha ba customer bagura eyo nebe risk ye risk ye yawe takubasa gitwara wallahi tikikuba omuntu nubu wakuja ubu customer wanje mba yamutwara apana izobero yataruwa ezi yaho za stari za no kumanya ngo eco ruhanga unobukuboryo mucyara wagira tkonka ndiyo maka konka tinterire omwami wanje rizobe kiti yakimpa tiziru mwe sente ezo gurecho yezobe ryo za stakora ki za starum umanye ngo ruhangana wagabirra ruhangana wakuhereza ruhangana we mutebekanisa wa buri kintu oborwiri ukimanye ngo ruhangana we yakora ki we ya leta no man tugenda turwara oyebwa ruhanga kandi obundi omukumwebwa ruhanga kutwara akutwara utizukire ngo niwe yakutonzire akakwihangaye yakuteko munsi hazani warakutwari kandi oyebwa kumanya ngo nanoburwire niwe ya kuretera wallahi ko kubura kumanya eco ruhanga torumumanya apana orwire osheme kuba no manya ngo ruhanga niwe yakireta wago mboro kimanye ngo ruhanga niwe yakireta konka kunda amuhamereho nkamushaba ruhanga nahindura nakugezesa neco arebe ngwiwe ecariyo yakugesa naco nukwe obusiramu bwawe obo bwikiriza bwawe no yikiririzo mu ruhanga oshango omuntu yatagara ahabweco bakireba shango omuntu ayina amabanja minji wari amabanza esente zakurema kushashura ubundi no yenda kushashura konka esente zabura ushanga waza kugira ati kuna kuzaha nkafuna sente ogwe tagabirra agabira noha na ruhanga twaheza kumanya ruhanga ogwe ngo ni wakutugabirra akatushikizaho buri kimwe note binchero mutima gwawe uhurura wabaje habo kuba nabi Muhammad sallallahu akatwegesa ntko kushoma Allahumma la mani alma atwaita ay Allah ruhango ogwe ubutugambo ogwe obutukuramya taharuho akubasa tewali wagana kufuna asobola okugana okufuna ekyo Allah kyakoze iki kyakugeredde taharuho akubasa kwanga kutunga ekyo ruhange kiyakora ki ekiyakutebekanise ngo nokukifuna kwara abe yakugira ngo nokukifuna notekwa kukifuna oriya nobuba kugira ngo no wamanata takubasa kuremesa kintu tokubasa notekwa kukifuna nko kuyakoze iki yes konkori ara ajati nintekwa kukimuremesa tokubasa oriya hamurumaha tokumanya okuwizireho konko shango ryona ori ondisa ryona agera nintekwa kumuremesaho arugeho takubasa kuremesaho kureka ruhanga yabakozire yakirango hatobwira bwawe bwahwaye konka we ruhanga ekiyasazire mungo kifune oriya no buyakucemereraho ajiwe tokureba wakatuja Allahumma la mani alma atwaita oriya no buyakwemerera kagira atogwe nintekwa kumuyiha ruhanga yatakunzire takubasa kuya wallahi oriya no buyakuja ati tutekwa kumurwanisa mu bukamo butaraze mutakubasa ruhanga we yayamteka tekire natekwa kuzaho natekwa kuja togo maka nantekwa kumuremesa mukibanye tokubasa kumuremesa ruhanga we yakozire ki we yamuhire ko kubasa kumanya ngo ruhanga we yamuhire umbaka katwegisa Allahumma la mani alma atwaita taharu hakubasa kukwanga narusikuyaho narusikuremesa kufuna eco ruhanga ekiyakora ruhanga ko ari yakuze ngo noza kuvuga imbotoka tahari hakubasa kugira ngo noza kugifuna tahari hakuyicika wano bikiririza umuryoha
oriya no buyakwijana ki ruhanga nakwa utokubutoka rebaga umuntu naja erizuba nteko kumwita ubwo muhanda ruhanga nakwihindura tokubasa kureka ruhanga yakozere ki oshangoriya nagira tapana ubwo mukaza turi misi nteko hakiri koreje ni cyanga ruhanga yabakunzire nikibaho yatakunzire kikaba aho nikikumanyisa ngo sheme kuba no manya ngo ruhanga ni wakugaberera buri kimwe kwa kushara ho buri kimwe nikibaho oshango muntu ariyaho mutima gweye tuguterire ntagira turuhanga wanje bangizire ngo nankanaga bo bwiga haram no ushango umuntu azoka atemba atamba bakujanguje ngo ushango umuntu bakujanga leta rukumiro baza kufuna imitwari ko ruhanga yatarazkwire to kuzufuna wallahi yazihire noza kushanga yakora kantu kaci ruhanga yakora ki yamuhereza wala mu'tiya limama na'ta atete wali asobola kugabirira oyo Allah gwatagabiridde yes tar hakubasa kuhereza ruhanga yatakunze yatakwiri nobu wakukorota kiri cyawe wajimanya ecece cyimfunire iwe to kubasa kukiteha kandi cyotine ruhanga yatachikwiri nobu wakorota taharuho akubasa kuchakwa ruhanga yatakuzireki atikirize nahabwe ico tuyine kwishirizoha ruhanga omwe omanye ngo no wakuhamagara wallahi amazuma yataga kwirebere bwagenda nuwa komuru mukakora yataga kuhiro mu rumo manye ngo tiyagukwa kureko yongere kushaba washireba kandi wakugira ngo niza kumuheci ubwo ninte ko kumukorera funeji ruhanga yatachikunzire to kubasa kifuna wallahi to kubasa kukifuna kureka aharyecho ngo tuyitirize nyo kusabani Allah subhanahu wa ta'ala turenze kusaba ruhanga hona ho kubostami abo kuba edwa nizihindura echo ruhanga ekiyapteka yes oshango muntu we nagira ati nyowe nkanye ikintu nyine kukikora to kubasa ruha toyine bushobozi obwine noha niwe Allah subhanahu wa ta'ala aho nichukwa kongera kutina ruhanga nichukwa kongera kwama ngo ruhanga ruho wallahi omanyangwe cyanje tina kucinyaho kantarasho agsheme kuba nampa kureka nogu nomwe ni Allah subhanahu wa ta'ala atkukumanyebyo uhurira watebekera uhurira umutima gwawe gwabaji uhurira wamanyango ruhanga ruho uhurira wamanyango ibintu bya wabi kwasoha ruhanga nangu no shanga bitumicho na cyakwanga aha wala radda lima qadaita tewali asobola kukujjako Allah cyamazokola ki okukuwa tahar hakubasa kwiya ruhanga ekiya no basa kuboyine simu ruhanga yatakunzire ngo ojinye otokujinyaho nimbasa kubanyene motoka urya hono jantu no wakuvuge motoka no wayina makamarunji tokubasa kujinyaho kureka ruhanga yakozere iki yagira tegende oshanga abantu atategerize arukugera ati ogunu wayine motoka omufamily nuwayine amakamarunji omufamily nuwayine duka rurunji omufamily hakabaho tuyine kubimwihaho tokubasa ruhanga tarabikuhire kureka obugumisiriza asoburu nkashomesa ho musomogo nubushasa nuburiza nubuhenda konka waheza gumisiriza nufune ekirungi wallahi no hikabu ruhanga nabasa kuba yakuteka tekire ngo noza kufuna konko mbwiro butarobo ubo kurebera ho mutahi wawe yakifuna ukareba cyakora kubi kandi cyawo bundi kiriyo nikija obugumisiriza ho nubo bukutahira to kubasa kumwihaho ekintu kitarici okay barakallahu fikum nijano nanje wakora masma twine kugira okwikiririza omuri Allah subhanahu wa ta'ala tumwesige buri kimwe cyona niwe arukukimara niwe inobshoborozi o ahanshonka zona so tumwikiririzemo tumutine
tushabe munonga kandi mazima naza kuba anatereze ibi byona ebituri kwenda ningashebi yatutekatecira inshallah taala so rekanze wa Hajat Hawa Lukanga ayongere kushobora shongeje nanyero turabiremo Allah subhanahu wa ta'ala nuha بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ikamba nze sime mukama Ruhanga watereze nsya nongera izuba. Amen. Akatubasa kutuleta ha TV West. Ngaruka sima management ya TV West. Kuguma buzumani butuleta nitwe tukatunga advantage yo kwegeza edini yetu yachi y'Obusiramu. Turukugezaho abantu bachenge bamanye titwa turukumanya munonga nshobora ekyo kice kitukumanya nitugezaho nitwe tukigabana naki n'abandi erizoba omulama gwitu twazare mukama Nyamuhango wagizireki owatuhangire iwe orukundeba iwe orukurikiriza iwe oriyo munsi Ruhanga uyakoresero munsi omu habo kuba Ruhanga natugira mu Qur'ani waman khalaqtul jinni illa liya'budu Ruhanga waman khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun Ruhanga akahanga abantu n'amajinni tukoreki tumuramye ecyaturesero munsi omu iwe rukundeba na ni wo rukurikiriza tukizo munsi omu kuramya Ruhanga agu omwe taruhondizo tarhe chikumwingana tarhe chikumusha tarhe mwana tine nibuwa korota nibuwa kuoine esente ezikwizure jensi yona taharoho umuntu ori kubasa kwingana Ruhanga omwa Ruhanga bweye Ruhanga neki Ruhanga ni Ruhanga witu owahanjiri gurnes akakora nyekiro na nyemusana akahanga omuntu omumizi agarebusha agatine makuru mbwenu konka we Ruhanga akihamu omuntu nkanyowa uwari kureba na niwori yokwe na nitwa baryaha ogwe ni Ruhanga rwitu kandi Ruhanga witu obunako nubuza kwika atwiheho atutware atugarureyo ahiya atwihire Then bwanyuma omurundo gwa kashatu nayizagarka atwiheyo tugende tuze kwanzura emirimo yitu eyitukoziro mu nsomo ekyo nekyo kubanza songa ya kabiri iwo rukundeba ekikuzibira kuramya Ruhanga wawe niki Allah oyesigire ki ekyo kubanza Ruhanga numureba ariyo konka tichikurariwe konka shiwe orahangireho nangwe shera tobanzo kebuza Ruhanga akatuhanga ajati yagira yashomeso yagira ngo Ruhanga wiyahire nangwa abandi nibagira ngo neno mine yakoraki munezara konka tikwakiri nikimanyisa ngo Ruhanga wiyahire to kubasa kumwaka ekyo Ruhanga kiyakozereki ekiyamuhire nito ndusima mukama kuguma natuhereza ebyo bice ebitusomereho tukijaha nito tukabihereza abandi nitubashaba ebyo bice bitukushomesa please nimwe mbisomesa abandi habo kuba ababandize ombusiramu obusiramu kuri babusitamire nite titwakubuhikireho wachora titwakuburebire bakashasha bakabonabona bakaterwa konka bakagumisiriza edini bajihama nite twagisanga please kike cyo kumanya kisomese kikorereho Ruhanga nagira ngo tukundane hati iwe kikuzibira kunda mugezi wawe niki no mwanjiraki abamumanya nakwanga tire na omuntu nambuza niona nkobu nanta haso kimbuza nakutamira cyataza tikiro akakora cyati kikiro
numuhangira ki wamuhangira aro kandi omunyankore nagira ngo wakahangira nuwagira ki nuwakata wachura ruhanga nagira natugambira mu Qur'an la yas'al wala yus'al wa hum yus'aluna ruhanga cyone cyarukuza koro mu nsomo takubuza wallahi yagira ngo irizoba wanotekwa kutunge senti nahize ku rugatoka hamani wallahi kandi ruhanga yagira ngo irizoba aha murumo gutokuraraho iwe wenka no yebinga batakubinjire kumanya n'ikiri ubuntu worohanga yes ruhanga yagira ngo mbwene erizoba nyowe abantu bambarira kamba tezenzura nagituteza kandi tinora muvunane nico yabire namanyisa omukigambe cya kasatu ngwe takubozibwa nakora icyakwenda nakora okwara kubasa konkito tinokora ki kumuramya omubwikira bwo kumuramya bashija mwe bakazi mwe abatakutina ruhanga eshahe ryo rukwemerero kakwata umwana wa mugenzi wawe okamwinaza wallahi ruhanga riyo nakureba kandi nakureba omucecezi naceceranye kiro kunka abantu nibarugaho nibamanya iwe nogira ngo nibamanya bata haraka video kinareba nogira ngo nibamanya bata aje tari akavideo kinareba TikTok omushisha jenzi yakwata omucecezi nyeki ari mushawe na bamkwata nawe banyagwe ni warhanga ari musha narugaho nibakukwata butunu busobwa ntama pip biri niwo turanotoraza kiro wallahi ogwo ni warhanga omuntu nomugambira mushija we zakusara ati bishini nyone nsabira ki nyorhanga kampereza abamwe nagira nti nyowe kimwenchi nene kashi togenda okamwebaza togenda okamusima iwe mukristayo we ahasande kikuzibira kuza kushaba ruhanga wawe niki kandi kanomanya ngo ni ruhanga manya ruhanga tubanako abo kuwa nagira ngo lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad nuwo tina rukumus tina chiramwingana taina wara mana tine chintu chona okuya weruhanga ryo njo kurebana no mufumu nagira to ruhanga kwari ikirizi hasi ruhanga kwari ikirizi hati wo waza kwenda yoki haba cyo takwikiriza ngo ruhanga wawe wakuhangire wal hayyul qayyum takubyama kandi ruhanga takubyama no manya ngo ruhanga namanya akasisibirize ekikararye ruhanga namanya echorabe nyenchakere ruhanga namanya okuyatuhangire ruhanga natumanya nokuchiro okutwemanya yes iwono basa kujya nyoni nyemanya konka garahanga we ruhanga nakumanya konka we naenda ki tumurami taina chini kandi ruhanga go kureba iwo ba wamuramya uba tuwamuramya we taine rose akanyasi kama karuga ahanzu yo binyasi tekazo ejo ni you are wasting your time ejo nebyawe konko ijuke ngo hari yakiro omubiro ekikuza kwika iwo rukundeba no rukutukiriza nibaza kuteka hariya byono kuwabirundine obisige hariya kubara kuyambe nkito abasiramu bakutomuriyazi itanta ogenda mbugane haza byono kuwabikozire nukora bi answering tine kirasigabi wallahi ogwe wo mukama no ranga barakallahu fikum ninjamna nanje wahora nigo mazima ogwenwe Allah subhanahu wa ta'ala omuhanji w'iguru nensi niwe mukama w'ekiro ky'empero nazima yes so kiriyariwe inokwetera umutima ukagaruka umuhanda gushyira ukatandika kutina Allah subhanahu wa ta'ala kandi ukamwikiriza ngo mazima buri kimwe cyona ni wari kukikora ikizibu cyona ni wari kukibaho so inshonga zawe zona zimukwase mazima naza kubona kumarira so dekanse ngarucenze owa
Amirat Mariam Nakamia atushobore haje tunomanya bamwe nkoko wawazira bamwe na hine bari kwesiga bindi we nga kakasiza daranye we uri yani wa niwabire kura uri atari we tinkakira mani cyo twagira ngo hariya ubanza umanye haruha kubasha kugabirira haruha kubasha kwihaho kintu haruha kubasha kwekintu ukoreka ruhango umwe ekindi wala yanfa'u dhal jaddi minka al jadd taharuho akubasa kugira ngo reka nteke mwamana ganje hawa ninza kwerera naza kuteka mwamani obe doctor ruhanga yatachikunzire tokala tekikaba bamashe ibona abana babo bakabe bari bashe kuko shanga kitari cyo tikubasika nangwa bamwe nabatinde mu wadano oshanga ba doctor wenda abana be yubundi bona babe doctor ateka mna mani minji konka ruhanga yatakuzire ki tachikunze to kumufuna wachireba oshanga abashomesa najya umbana banje nyina kuba harumuki oshomesa konka ruhanga yatachikunzire to kumufuna oshanga ngo noyenda abecho echo kurira naye noyenda ubwo muntu abecho ruhanga yatachikunzire tikubasika wachireba nobu wakuba menkal jadd hati nobu wakugira ngo de kanshuke ho mbere rwanje gwona murwanirire ruhanga yatachikunzire tukubasa chifuna ebintu byona ntubifuna ruhanga yakozire ki yakunzire nikimanyisa ngo buri kintu cyona nofuna ufune subi nofuna masiko nofuna obwesije nofuna kuhama ngo ruhanga nasa kwisya ari cyo cyo kwenda ko kweza kumanya ebyo ukamenya ruhanga noha akide kijuru ukamenya ngo ruhanga niwe yakindetera kumanya ngo yakireta kana kuciha obunde kiyandetera ushangananiza kufuna ikibyari yecho wallahi wachireba yuwe to kubasa kuteka humana gawe ngweri izoba nyene kuba ningura reka nteke mwamana ganje umwana wanje natekwa kuremera umbufumbo ruhanga yatachikunzire wallahi nobu wakuzomba fumo baha ruhanga yatachikunzire takubasa guma nikimanyisa ngo tuyine kuba nituramya ruhanga witu omwe ruhanga yabayikirizi yabagira ngo kibe nikiba yagize ngo kitaba tikubasa. Okay, barakallahu fikum. Nani wanje nyikiriza tumaze tuze ukacyomuka homo tugaruka batagaruka. Illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya habib Allah Ibrahim Khalilullah Ismail Dhabih tubisisiya umurinyangore nkaba nincura tata nimanyangu utinkigaruka kumureba kandi nimwebaza abashija bankora bingi bakumanya kwata berere tubakumanya kuguma mbana nabahera hariye beragiro tubateka ngo kubana n'abana munonga abana baboje ngo wamutetsa ngo wamuco kifa mutuma pana rukundo neyombe kaje okukwata umwana nukumuta mu confidence Orwa mkaga yomumbeki umuhereza umuteki askari asaite sumwe kumano umanya mu bwago wawe kandi obuwe foreman ninga engineer kora toolbox meeting urukasheshe nangwa na burungi no buri mwabazi umutaka tanchire gukora namwaheza gukora akaba kumukoza gukora mwana mweza gukora mwine kumanya ngo twatandika turi abantu banga yo mukasheshe akamwine kumanya umuhenda gw'amata umwine mwayobara mamanyangu bamari abantu 10 abantu banana bakoreki abantu batanu bakoreki then kumukweza kwinuka mabe mukore meeting ndizo okutwatandika nuko twahendera
أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله إبراهيم خليل الله إسماعيل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nano anje nakwakiraho mukahomurako deka tugumiza muna program yitu nyamurungi program y'Obusiramu live aha on TV we studios. Anchinemu Amirat Mariam Nakamia owa Abubakar Mosque hamwe na Hajat Hawarukanga kuruga ahari Abubakar Mosque kandi ntureba nshonga kuri munonga ekwatena no kutina Allah subhanahu wa ta'ala nano kumwikiririza nano kumanyango mazima ruchimo cyone kiri kubaho Allah ni wari kubacukunzire kandi bizubiyona ebyo kuboyine bano manyango Allah subhanahu wa ta'ala niwe abyineho ubushobozi nabasa kubiyaho yakunda ningashi kwamo ekiri kukiroboro. Yes. So yes akandi ebibyona oboine kuba oine swabo ningashi obugumisiriza okureba ngo waraba obisibye. So Amirat nani kushabu kubiza mashobore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntugumizamu turyarye cyo kugira ngo ogume n'amatsiko ogume no kwicereza ogume otebinkine uri kumanya ngo ruhanga ko aransharire mweji ninza kifuna otiba ngaho kubano yendecho otakita mtahi wawe abukubano yendofune otakazo mushiriki ngo abukubano yendofune iwegera masiko ngo ruhange cyatakwire torakifune kandi eci yatekatekere kwa tarharaci kwiho kandi eci yakwire tinaraci kwiho waheza kumanya ikintu eco kandi ekindi nobu wakwenda ngo ninyenda fune motoka ruhanga atagikunzire tokuzagifuna noza kushanga wago mushiriki noza kushanga wagitaruhanga n'ikintu ekindi noza kushanga wita abantu abo kuba oryo nogera ngo nintekwa kukifuneki noteka hamano kora uri kushaba ruhanga akuhereza konka we yatakikirizi suratu Yasin aya ya 82 Allah natugira nti innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Amazima okusaraho kwa Allah okusaraho kwa ruhanga okukunda kwa ruhanga ahanshonga yona kwa kugira ngo kibe nikiba konka yatakugizire ngo kibe tikikaba oriyo kwa kwemera ati ninte ko kumukore kitokubasa kureka ruhanga yakozire iki kugira ntanyo nankaka ninye ruhanga korabizemu wakora ki wamuhereza konka iboto yine mani gukora ki gukora kureka ruhanga yarabizamo wamuhomorumo iboto yine mani gukora ki umanye ngo burcyo na ruhanga ni wakora ki ko kiza kumanyecho ngo tahari hasheme kuba nagabe kintu cyona no ijuro mudini weno yishora ushaba ruhanga wawe utamugisereho nambwe n'iki tuteganisa itwabacyara neco turemerwe kumanyangu ruhanga yagizire ngo iki kibeho nikiba ushanga twategana munonga abwe nshonga ngo ece eduwejo tutujimanyire konka waheza kujimanya tokatawana no manyangu ruhanga no yakora iki we yasharamu wakireba nambwe no nimba higa ngumwishe tusome tumanye dini yetu ko kumanye dini tokatawana munonga baba Amirat nimba sima alhamdulillah wa mani munonga nimshomesa bacyara ni mutebekanisa Quran competition buri district alhamdulillah namuno tuyo tuza kutebekanisa okuwa kigamba omukwi 12 tuza kutebekanisa abona butwenda ngo abacyara bamanye bibi turiyo ntugamba ntuza kuba turi harwe ntuza kuba turiye za Uganda yo naniza kuba ziri Kayunga omukwa 5 umwaka ogurize ntuza kuba tuyine zindi niza kuba ziri Hoima omukwi 12 umwaka okuyija to kurenga program y'Obusiramu na nataru na nogu yataru Obusiramu nibakora ki nibutambura kuba program niba nikora ki ekintu cyona hawa tugume tumanye ngo ruhanga atakwire kintu atakwire ekitabe ekitiri cyawe kireke ku umutima kurango na atore bangu tube turiyo mbururu Allah yagerant kun fayakun nikiba
wallahi abo kuba hino omuntu osinjire utakubasana kuteekateeka ngu yanabaasa n'okusinga ogwo ruhanga kakimuteekateeka wallahi kwokuheza kukimanya ngu hati ogu niwe yaha tokuhendeka na muno ababeebe esimbire ekyo nakyo nimwe nikibakwataho munonga otakafa pressure owakuhire hati niwe yahereza ori hati guma noshaba akuhe ekirungi ekyokukiraho hati oburyaho wanomanya ngu ekyorumu nikyo kirungi oburyaho ruhanga yine ekiyakukiza ekyotakumanya wallahi oshanga ngu ekyo kiwano orumu cyane kiza kutwara omuriro hati hariyo nayenda okore tauba wallahi konka hati obundi oshoryo noshasha ekyo ruhanga takikuhire abandi oba otakagireyo wayesimba cyayanga ruhanga takuhire tugume tuyikirize ngo ruhanga ekyarakwe toguzana byawe wallahi konko shanguriya najati nintekwa kuzaho nantagireho nti niza kufa wakireba so nimbasha abantu ruhanga atikirize toyina kyoyinza kufuna wallahi toyinza kwagala kintu kyonna okukyekanga Allah eryo musuratu takwir Allah natira audhu billahi minash shaitani rajim wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin toyinza kwagala kintu kyonna okujjako Allah nga omugabirizi akuwadde tokubasa kunda kintu kyonna kureka ruhanga omugabirizi yabayikiriza kakwa ebyo na ruhanga nabitugambira kongera kutwa amatsiko kongera kutuhamya kongera kwijura mu dini ukamanya ngo ekyo ruhanga tati yakimpa reka nkirugeho ekyanje kiriyo nikikora kukija hazi wire wanje obwire nibuza kwika wakireba nibuza kwika kandi nibushika ufune ekirungi wakireba nimbashaba ngo tukwatanise stame tushome dini ya ruhanga tujijure tumanye ngo aratuiho muri ebyo na ruhanga kandi nuwo tukuza kubugana byona no kubikora muhero gwari yona kwa ori yono yenda kubiha aho kifuba abantu wakireba obwire noza kwiko bigambeho na nuwo yakwanjire kandi nuwo kwihamo omwitso kandi noza kuzowe ogaruko bigambe sho nimbasaba ngo mwena tukwatanise tuzo mu dini tujizuri tube abasalamu abizwiri wakireba edineji ne kwanga kore bintu binji ebahagaro oshanga umuntu nagira tunyogwe nantakuzireki konke dine inaho kugira tapana umbaka witu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahaho akatwegisata we akakiraba mwata we mantu mwegaho ibintu binji konka watashomire dini tokubasa kumwegaho atol noguma orinkokori wallahi konka woshomere dini yawe nche iwe yo kurenga nche ne no kwe kukora kushepinga kwabura kuza omehanda mibi okay barakallahu fikum amna nanje ninja wahura so twine kufayo munonga okureba nkani mazima Allah subhanahu wa ta'ala twamwakira omagara gitu akantu twafayo munonga okuta amateka je omukora okureba ngo mazima twabasa kutambura kurungi so Hajat Hawa Lukanga anani mshabani woyenjesereze kwa shangeje Bismillahirrahmanirrahim. Umuriyebe bitwani tushomaho nitusaba ruhanga bikirize kandi abikwatse n'abantu amen aruho mtontomi omwe akagira ngo kullu yawmin fursatin jadide buri kiro kino mugaso gwacyo ruhanga yabachikwira magara please korera mukira kuyambe korera mukira yambe family yawe korera mukira yambe abanyabuzare korera mu ekira yambe ubusilamu nko busilamu hati twine shomero ri wagambire eri abana bari yabefuzi
omuntu oli okubakora bwino obusazi I mean obuyambi nogambe ekitongole kityo kya Hawa Sali Foundation wallahi ntuyamba abana batali kwebasa na nabazira abana bambi batine byo kuzwara yagala ko mtoto miyagira likulli shay'in waqtu buri kintu kyona ruhanga kiyatiro mu nsomo kino bwire yes kino bwire no yenda utakwenda obunaku bwahika ekyo kintu nikitekwa kubaho ninga kiruga ruhanga ncho yagambire na no mtonto miyagira ki yakigamba omtonto miyagarika yagira ngu alhaya kasidatun fajtanibuha ngweshoni I mean embabazi tino rakozire embabazi nguti yaganyurwamu ajati yakurisa yayambe fuzi yasomesa abantu ebyo byona nembabazi kisa wahurra tugamba tino tajja kufunamu ate kufunamu n'abalala ne bakola ki n'abandi ne bafunamu n'abaliddawo nabo ne bakola ki n'abandi bafunamu eddiini nesigala ng'etambula naffe abantu ne tuva mu buze tubula kutambulira omumwirimu obutamanya amanya obutamanywa n'oburwire kandi obukwita otakumanya okwofiire obutamanya wotaronzire okumanya taroho bwari bwamanyire kandi otakumanya tarukumanya ngu takumanya wena amanya ngu ebyo byarukora bikire ruhanga kagira ngu tusare sari 5 unyoneza kusare zinkwenda ubu no mutamanya wahura ruhanga yagira ngu tusibe aba bakina amagara otinyoni nsibiraki enzara nendiraki konka wamanya omugaso guri omukusiba ekyo kubanza no mbazi ekyakabiri harimu empeera ekyakasatu omubaka akasiiba kandi abo abakusiiba tokwiza kwemerera nabo omumisho gwa ruhanga wahurra then ekintu omutonto miyagarika yagira la taslim abada omuzungu nagira ngu never give up kwakuba kiri omunsomo please never give up notandika na yasar na alif ba uta mpaka ila alhaya ahikwererukirayo konka nyinchakere wagarukaho noizaga kuraba ukwezi noishango ryo mu Qur'an wahurra okakwana no kuronda ruhanga na no kuronda orukumanya wahurra omuntu weno rukwenda enseji ruhanga nakugira ngo man what excuse me a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim omuntu wena orukwenda amagara genseji na nebirimu banzoro ndo kumanya kora hezo kumanya okukorereho kora hezo kukoraho ni woyegesi aba ekyo kiwayega then agarika ahererukayo na neki omutonto myakagira ngo alhaqu ya'lu wala yu'la alayhi amazima umusi ahasi yiguraha tigakashtamirwa oyikirize oyange nibuna kugira ngo amiro gutinde kumwenda nibuna kumustamira nte bibyona nebyanje hawa eje office ne yanje eje duka ne yanje eje kibanza ne cyanje amuheru amazima nigagurugayo nibagira ngunga eje kibanza ne cyananka ogo mwenda no gwahawe eje nkito ne yamira eje kine cyananka itakeri neryogo tokorechi tugaruka ari ruhanga tutine ruhanga tukore byarukwenda twagirira ruhanga shoni naiza kutugirira shoni twaba tutakwatirwa ruhanga shoni takwiza kutugirira shoni mu kutosya njo kuraba mbaka sallallahu alaihi wasallam kuyagire omuyiguru aferire nyina aferire omukyara weye ya aferire nanishe bamuhereza tuwa kuza omujana konka kuyahikira omujana bamuramuza ejana yagireba kuba muhiro omujana bagaruka bamutwara nankahi omurro kuba mutwira omujana akashanga itabakazi nito bingi konka ninyendo yebuze habwaki nito bingi omurro ekyo kubanza abakazi abakukiro bingi tibakwendeza bagenzi babo ekyakabiri nituyaga twagisane mna nkako
wahora titukwenda ndiza akukire kandi ruhanga uyahire natekwa kukira abo kuba ruhanga akatuhanga keze engaro titukwingana titukubasa kwingana omumagezi titukubasa kwingana omubuhango njo ruhanga yakorera omuche yakora omuringwa yakora omugufu yakora omuhango byona ruhanga nabimanya akabikora wahurira mbwenu titukubasa kwingana ekindi tuturazira kiro kimwe it means nebo tutukwiza kufa akiro kimwe ekiro cyawe cyayikanota konka wataha wagenda naki aho mpaka sallallahu alaihi wasallam ni ajirire ngo abakazi mufe yo mnonga okusadaka habwaki tuteyo omihanda ya ruhanga rugahabi abakazi ni bari sente abasiza manyane bari ibyo tibyawe iwe tayo eki watireyo ninyenda nkubuze no basa claiming sente ombonka zotatireyo no tokubasa nchimanyisa ki ngo eki watire omusadaka yawe okahera abana okatayo omuzigiti okombeka okarisa abantu okareberera enfuzi nkaba bimukureberera nyaburimwe abakutureba mulize mureberera abana ababibagamba barukubi abantu obusobozi mubwine mubirete byona nemubiza kubisanga ombina byanyu owe nobo wataka tokwiza kuclaiminga kintu kyotatireyo tokwiza kuteyishiringigana aja tinakamya kata yo 15 dero nyonkiza nkakuleiminga nyontire yose utireyo zinga manyezo utireyo noba nozumanya tukokiri ndutusaba ruhango omunyambabazi atuhereze okumanya kandi atuhereze no kunde dini yitu tuleke guma ntugayana ubutarahangire nugayo wenki ubutakuriza nugayo wenki ubutaratumchina nugayo wenki murekera munyamahanga we yo wamuhangire manya bitinde sa ruhanga nuwabigaba na nesente nuwari kuzigaba na nobworo nco kimwe abo kuba ruhanga kataho bworo nico yagizire ngo bafukarayi tibaro yataho ba masakini tibaro yataho na nabandi kandi yataho na nabagiga byona kana kimanya byona nebyo nebyeye obu yagira munaiza kumuhereza kukanya ruhangane musaba mperezo kumanya amen akonjera anyongere na namagara okay barakallahu fik of course twena nibetirikisha amagana nebyo biche ninga biji abantu tutine ruhanga omubutufu bwo kumutina wallahi atariho kwera byo tutine ekiro turaze kumubugana ecyo kintegeriza na niwe kikutegerize nanondizo ahabo kuba ahasi yigurutiru rasigare wallahi obori omoro obori president obori minister obori obori yoha obunako kubukika nibashango gwire hariya ebyawe bikomera okay barakallahu fikum ni deba kire karion kagendera kampamye nkine ecyoriyo no yega on program itweje nyamurunje eyobsira eyobsiramo live aha on TV studios so deka nze wa Aminat Mariam nakamya nanyenda otuhabura abo kuba bamwe ngo kutwatwagizire abamwe baremire kuriya no shango kuguro kundi kuriyo ko kundi kuriyo ari kutagara takumanya niki nshabiri ifakte bimabusabusa teyekakasa banaye mwekakase okusha yana asara na fagasara just kwikirizo mukoro yes so amira tutahabure mwa adweri twagamba yaba nekha okhabwa kwamani tokubasa kufuna ekitali kyawe na nogo worazeyo uri kugira ngo rekanzo gubangizire ngo warampeje takubasa kuchukwa takubasa wallahi kureka kuchukwa nogo no ruhanga kandi wareba yachukwa ukimanye ngo waza kubururayo ware nazo wananka kandi ne mwana yampo kuzara eri wagenda ozikiride omuntu okuhereza ekintu kyo ekira kuhamagara marungi obusinje burungi nakugira ngo nokukwanku kuteka mwamani ngomwana ninyenda be doctor ruhanga atachikunze tokubasa yes nobu wakugira ngo nyowe erizoba nyine kugure ekiro ruhanga atachikunze tokubasa nobu wakusitama nibasa kusitama twe ninyizuka tukatore maka twena tukatusitamiho tuti yes tukatore maka hiza omushiza wo muharabu
ari kusadaka ki sente yahereza ogwo yahereza ogwo ninkanye n'abakadde boona akaho omukadde yahondiza omukadde ogwo mukadde yamuguruka nanogu yamuguruka yaza side egi yahereza abandi aba babiri wakireba ogwo yabaguruka yija aritwe yakwata nitwe yatuhereza omukadde akana amanya Oluswahili uriya yagezaho kugambira ngo bo tubakora ki tubatunga uriya khalas yama nakireba eziyatuhira alhamdulillah konkogu kikamukora kubi munonga ngabo iki nahabandi nyewe yandabo ruhanga nuko yakikozera ikabe riski eketa aho nomanya ngo ruhanga tiyachimpa nohikiriza ekyo ticho kutwara mbafumu numbasa kuba muri abacyara muri mu maka omushiza bure kuyinganisa kandi akayinganisa acyange agizeho byange wakireba yes nabasa kuyinganisa abo kuba titukagira ngo iwe nabani 10 ngo kwarareto ku kilo zenyami 5 ngo nano kwashemeye kubate no ukuyinganisa okutugamba okunabasa kuba ina abana bingi aretenka kiri 10 kandi woyira omwana omwe akuretere kiremo nabayinganisa yes abo kuba mwana numba mwarya ki enyawo ati wakiri 10 zona abantu zazire zimani wakireba kokheza kuyikiriza echo wakireba ukamanyangu abasyare nakujango ekitu yakuteganisa kugira ngo ibanyi yakoreki omukibanyi amuhireki dekanza habanja nkunkuzaho ngo nembera neza nedda wallahi waheza kuyimuka musara tokategana no manyangu waheza kuzamusara ukahanike mikono yawe orukuhamya ngo tariho unsheme o ecece kinabanzaho tahara hasheme kuba nakwa tahara hasheme kuba nakurwanira tahara hasheme kuba kureka ruhango noza kuboyi no buzubu ruhangara byo muntu ekintu akiya abo kuba tararete sente direct bazikuteke musha ayina hararabi azikwereza no kimangu ruhange cyo yakora ki yacinkora wakireba amuntu yabayine omutima gwo kugira ngo reka nzo wanankogo ni nkwiga ndukwehiga rugayo reka nkweshwa dir rugayo ozo waruhanga omwijure wallahi abacyara kore wota kusara ngira kubagambira biteke muswara wallahi uteke mu kwanike mikono anekire ye wayimuke ruhanga eduwaina ne kugambira ayina ne kushomera ekabura stani yaenda kujibuza ruhanga yajigara woman harada aldunya fa alayhi bil ilm wano enda kumanya waro nenda kundeza wano enda kumanya ebirungi na no kubitunga banzoro ndo muganda gwabyo wallahi shone niga abacyara tuyijure ruhanga nabami tibacyara bo by the way nabami umwembe nacera gira ati shana nyo bakandoga no no kurogana banshibasika konka kuba kuroga bakoraki no kushaba ruhanga ati no kuyatwira wayirindisa taratwiro kutubasa kwejanja akatuteraho kasikano usoma kulu wallahu ahad faraq an-nas ukachira mizo kachira wakireba hati abasiza ruhanga cyatakuhire tikiri cyawe ejo yata tokabirebera TV ushango umusiza bamukwatariyo nayiba ngo niyo ninyibira family ngaha wallahi kora kace utakaza amafumu ngo ryo no rundo bugiga ubwingo bwine noha ni Allah subhanahu kandi ne kumatirana neco oyine kumatira neco oyine kumwahura abo kubakure ni ceco baseka bakabenu bazara baseka badokta bakabenu bazara badokta abashomesa bakabenu bazara bashomesa bayingire bakabenu bazara konko shanga ruhanga tamuha kandi ari kumwenda ushanga ryo woriya watakuteka teka munabasa kuzara dokta wallahi okay barakallahu fikum makireka tukwata akamuheru ni sima mkama ndarikamba sima ni mwaba kutweta na management ya TV West ni
mwebare Amen. umani bakunda obusiramu amina baba mwebare tubasima tusimba na ruhanga nindamusya n'abantu bona tutine ruhanga tukore ebyarukwenda ebyatakwenda tukore tubireke abo kubakire tuine kake wallahi buri bwira bukusesa umanye ngo uriyo noyerera entana yawe okay munani wanje program itu niko yagendete hanasi and hawasalimu sana nyinemo Amirat Mariam Nakamia wa Bakar Mosque hamwe na Hajat Hawa Lukanga akano bitatu tureba ahanshonga yokutina Allah subhanahu wa ta'ala twaza kubendeza okurara kuronje wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله إبراهيم خليل الله إسماعيل الذابح Otaferwa barakwetoha wanyeta muzeyi ibisinsino aiga bizira rya uryo neryanjye ya eryo yawe Ye. rya wenka soka kweta kashenyi diwe bare rero ko mukanisa wawe kwa Robert wakimanya kandi acho twerya gemwe mukanisa urwo nyowe ye urwo muchebezi yebo ruhanga simu mwebare kandi mbona hatiya eje myaka itwaisa cyo kura ruhanga wenka wote kure ruhanga no korero wabo takunje bijukuno tazote ziriko wabo tazunirwa logiro okamarwa kagabyo munonga okanywa nahikanari wagabuze waganywe biduramu wabyegeka biduramu ganta ko bibasa shari ebicupa kashenyi ebicupa yebare mawe ubwo yanjura yebare no ubwo yanjura mukaza byakanyama nabana bashoma nukwete muki yes umwesho guzo kuna munoga no chimenke batinde kankobe batinde kankobe batinde sababu sabindeka Sunday tubisisiya umurinyangore nkaba ni incura tata nimanya ngo utinkigaruka kumureba ni